balenga bagataba karache nevitureli tiganto kende meyaye nye voyetie oboronge tarina mocha kunde asegetare tenene sande nego korimera sande nigo korimera chochi bono bwate kebunge go cha kuru itangani sike go cha kurwa ekare family go cha na fellow retired pastors kamuranche gyaba pasa na bange barenge njwe familia ya mwaka Joshua moche retirees bamino baetanana mborio yo mabeka samoko yo manana elinde bagende ka balete familia Tindine kinyegenete tatiga manyinga Yeso tinkonyara omonyene vive viane kovisiviam yesegetare Sandenigo Limera Sandenigo Colimera Mosuntenu Tuba Maiso Uya Waye Bungisan Emelino kirangake Ruchaye Yesegetare familia njuoja kabisa familia ngare Sandenigo Colimera Sandenigo Colimera Amanyinga yeni Vinconye asimichando Onsi ensege koera Monenere Nangisa Yesegetare Tenene Sandenigo Limera Denigo Colimera Caracene Vituleri Tiganto Kende Meyaye Yevoyetie Uburungi Taurina Como Jaconde Yesegetare Sandenigo Colimera Sandenigo Colimera Nago kire korora ekiumbe kenene kia watimogete waetana ine omongina ana na wana baye no seseni woko nene hana na wana mogo toka mulimbe yaye Mika Obadia ntomanyirane tikorwarali kurukare nyasawa sesenie mosoege koro tokia iso ikona mu 1967 umuti yenyu gatatu na ina manyetu mu muruyo na mukinirie emyaka yonse
namubwatira okoboko osangire na babo nchaga nabande ekanisa ye kamanya kobe conference yasingira wana abayiga tigatote binyasaye nga omokonyire mirimo yayalire. Give me these mountains. He was behind me. Tusabe tato itore igoro ogwancha kwao gwakorekanire omwano buna chosu olio kare musinto nani kwa murangeirye Musa iga motebeti nga momura obamo kongu toiroka nimbe amo naye kwa beira monere tuaseganire nyamira yabeire conference yabyalire yende nechinde asenge njo koboko kwaye nebikoba byaye bono otutigeire omongina otigira abana Mika na Obadaya no baroche tigango babogolie engobo y'omugaka elinde bagache oboruoti bwa sense ya bono tarairana tuegenire kila mmoja aliyehudhuria kongamano hili akitoka ajue kwamba Yesu ndiye mwamba ambaye huwezi kutikisika. Tukae ndani yake, tusimame juu ya mwamba huo, hatutasama kamwe. Mungu wetu, tunawaombea wajukuu wake, tunawaombea washirika wake alioleta kwa imani, waendelee kukaa kwenye imani, na tutakapo toka mahali hapa tukirejea kwetu, uende na kila mmoja wetu, tuende tukisema kweli tumekuwa pamoja na Bwana. Tunaomba tukiamini umesikia maombi yetu, kwani tumeomba katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Thank you. Basi tunashukuru Mungu mkiwa mnasimama hivyo. Mshiriki mmoja ambaye pastor amehudumia sana akasema ya kwamba kwa sababu ya neno la Mungu ambao limemuokoa, wacha na yeye apatie mama Biblia, pastor Obadia Biblia na Mika Biblia, ili neno muwe mkilisoma kwa sababu limemuokoa na yeye. Anaitwa Jason Musinga. Thank you so much. Pastor wapatie mama Biblia yako. Thank you. Wakipokea tutawaomba warudi waketi.